kundi moja neza kubasha kwibera y'amaso yawe tugushimiye urukundo rwinshi wakunze umwana w'umuntu yatubiza mwese gutanga ubugingo bwacu kugira ngo twebwe twese tubone ubugingo mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimiye turashima ineza yawe turashima urukundo rwawe rutagira akagero wakunze umwana w'umuntu niba watumye ubasha gutanga ubugingo bwacu na mchungaji mmoja. Tuende tena kwa waraka wa Yohana. Waraka wa Yohana sura 2 na mstari wa 27. Isa nenda vizuri. Haifanya kazi. Okay. Nitatumia dakika labda 20 sijui. Sitakamili. Kwa sababu ya muda. Ni sura 2 na haya ya 27. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tumesoma kwanza Injili ya Yohana. Hapa tunaenda kwa waraka wa kwanza wa Yohana. Sura 2 na haya 27. Nanyi mafuta yale mliopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo ya yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema kidogo lengo la Yesu kuja duniani na kwa nini amefanya matumishi. Yesu aliacha dunia kwa lengo moja tu. Soma sura ya 10 Yohana alionyesha jinsi gani yeye mtumishi ambaye anapenda kondoo zake, ambaye ametoa uhai wake kwa ajili yako. Hiyo ni kazi ya mtumishi, kujitoa, kupenda kondoo. Lakini akakumbuka jukumu lile ambalo limemleta. Akakumbuka ya kwamba katika wale ambao walikuwa nao, lile zizi alikuwa nao, kulikuwa wengine ambao hawapo katika lile zizi. Akasema hao nao ni lazima niende kuwatafuta, niende kuwaleta, niwatoe mahali walipo, kwa sababu nilikuja kwa ajili ya wote. Sitaki hata mmoja apotee. Hao nao, hizo kondoo ambao hawako hapa katika hili zizi, ninataka nao waje wawe hapa. Wawe na kundi moja na mchungaji. Ni kondoo ngapi ambazo zinapotea? Zinazagazaga hapa nje. Tukipewa jukumu kanisani, si promotion tunapata. Na zabuna tusana hapo twahawe cheo. Twahawe cheo tukabishimira tugatanga. Ukore umuzigo uremeye, utabasha kwikorera wewe. Umurimo wawe wose kwitorero aho n'umurimo udashoboye wowe wenyine, usibye gusa wowe uhaye n'ubushoboye. Kubera kuko zenda tuba twawihaye, tugomba kuko tubishoboye. Hariya mu Efeso 4:11
akafanya wamoja kuwa mitume, wengine wainjilisti, wengine manabii, wengine wachungaji na wengine. Kwa nini? Kusudi alifanya hivi. Kusudi ya kuweza kuwakamilisha watakatifu. Hapo mrongo mwiza mwitole. Kazi ya huduma itendeke vizuri. Mwili wa Kristo ujengwe, ambalo ni kanisa lake. Kanisa lake lijengwe vizuri. Ndio maana ameleta hivyo vipawa. Tudi kanisa lake lijengwe vizuri. Na wale ambao wamewapatia hivyo vipawa, kila mmoja afanye kile ambacho amepewa na mwenyewe wa kama kila mtu anafanya kile ambacho amepewa, kanisa litasimama vizuri. Hautakuta mambo machafu ndani ya kanisa, kwa sababu tunaogopa yule ambaye ametupatia mambo. 17 ya hii kitabu na aya ya 18 anasema, aliambia baba yangu, hawa vile umetuma katika ulimwengu, mimi sasa hawa nao ninawatuma. Alikuwa na uzito wa kuona mwanadamu akipotea katika dhambi. Hili ilikuwa jukumu ya Yesu Kristo. Hili ilikuwa inalala ndani yake hata sasa, hata leo. Yeye anaona wale ambao hawamo katika lile zizi, wale ambao wameasi na kwenda mahali wanataka wenyewe. Hata sasa anasikia uchungu ya kuona wale ambao amewatuma, lakini wanafanya mambo yao. Hawafanye kile ambacho wametuma. Wanafanya mambo. 9 ya Mathayo na 20 na 35. Biblia inasema alikuwa akizunguka katika kila mji na vijiji vyote, akiapasha habari njema ya ufalme. Kisha alipoinua macho akaona watu wamechoka. Kundi la watu wengi wamechoka, wanakosa msaada. Kama kondoo wasiokuwa na mchungaji, ni vile Biblia inasema, kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Ameona wamekaa wanachoka. Kaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Ombeni Bwana apeleke kanisa la Yesu. Tumetumwa kuvuna. Tuko katika shamba la Mungu. Ukiwa mama, ukiwa baba, ukiwa mvulana, ukiwa msichana, ujue kwamba umetumwa katika shamba la Mungu. Hiyo ndio jukumu lako. Umetumwa katika shamba la Mungu. Tusipiganie kuitwa mchungaji. Tusipiganie kuvaa madaraka ambayo hatuyawezi. Anasema, ninyi mafuta yale mlioyapata kutoka kwake yanakaa ndani yenu, wala hamuna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yale yanavyowafundisha, habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yanavyowafundisha, kaeni ndani yake. Yesu alipokufa, baada ya ufufuo, unajua
alibaki hapa duniani muda wa siku 40 akifundisha, akitrain wale ambao atawaachia ile daraka alikuwa nayo. Alikuwa anafunza wanafunzi wake. Kisa cha siku 40 Yesu alitaka awafunze, sababu alijua anawaachia jukumu kubwa ambayo hawataiweza wenyewe. Akawafunza maandiko, kwa sababu ni maandiko ndio watakayopewa. Enda nayo kuhubiri Injili. Injili ya Luka sura 24 anasema akafungua akili zao kupata. Siku hizi kuna injili tofauti, watu wanahubiri mambo yao, hawahubiri neno la Mungu kamili. Ni lazima tujue kama watumishi, tujue neno la Mungu, sababu ndio silaha tunatembea nayo. Ndio silaha tutafanya nayo vita. Kwa kuhubiri injili kuleta wengine. Baada ya kuwafunza, aliona kuna kitu cha maana ambacho kinakosa. Mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta. Niwaambia mseme. Ngoja kwanza. Hata kama nimekwisha kuwafunza, hata kama mmepata neno, lakini kuna kitu ambacho tunastahili tungoje ahadi ya Baba. Upate mafuta ya Roho. Haya ndiyo ambayo tutawawezesha. Sijapinga mafuta hii tunamwangiwa ukiombea, lakini hii ndiyo mafuta ya kweli. Anasema mafuta yale mlio pata kutoka kwake. Kutoka wapi? Kwake. Yale mafuta mlio yapata kutoka kwake yanakaa ndani yenu. Si ya kumwangika na kuteremka. Hii yetu tunanunua kutoka Israeli. Wanatumwangia, inashuka, inaenda, inakauka. Lakini hii kutoka kwake haikauki, sababu inakaa ndani yetu. Na nasema mafuta hayo itawafunza, itawafundisha, na kile itawafundisha si uongo, lakini ni kweli. Basi kaeni ndani ya hiyo. Kaeni ndani ya hayo mafuta. Hayo ndio ya maana zaidi. Lusi kijana mmoja kaniambia, ninasikia kuna upungufu gani? Nasikia sauti inaniambia kazi unafanya vizuri sana. Leo kijana anahubiri mzuri sana. Kila anasema kazi unafanya ni vizuri sana, lakini unakosa mafuta. Hapa kumwagia mafuta. Mwambie mchungaji kumwagia mafuta. Kenda kaambia mchungaji wake. Sauti inamwambia kumwagia mafuta. Tujue kusikia sauti ya Mungu. Tujue kupambanua sauti ya Mungu. Aliposema wakora neza ni tumemena haya mafuta yo mu isoko. Hari kizohinduka muri wo. N'abajije wese. Muzukuri ntakizitajote. Ari yandato yohindura. Ari kuchimuka yamubwiye n'ikingiki. Yaramubwiye ngo genda uje gusenga. Uje masayina cyangwa Arato kumujara hili chambuliza cyane. Ndio uzoje cyane. Ni sitatu. Sawa usoza ubuzu mafuta sasa. Utakuja sasa unasikia mafuta itaanza kunyunyika. Wasizwe ya mafuta azakora neza cyane. Taza yikoresha. Taza kubarara mu rusengero. Hoya usizwe ya mafuta ndaza kubarara mu rusengero. Azamenye inshingano ziwe kandi akazikora neza. Muzuruka. Tubahaye amavuta avuye mu ijuru. Yesu abasukiye amavuta meza. Kandi azabigisha. Huyu ni roho wa Mungu ambaye Wakristo wanahitaji kuwa.
Bwana alibariki neno. Singati. Ninashukuru Mungu sana kwa mtumishi wake. Mwaka wa 1116 2000 tafadhali. Asante. Mwaka wa 2016 tulimweka wakfu. Tulimpatia jukumu ya kazi ya Mungu. Tukamwombe. Na anaendelea vizuri sana. Sasa leo Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi naambiaka watu kazi ndiyo inaita mtu jina. Yake mzungu alikumbusha asubuhi alinikutaka mwenyewe pahali pabaya sana huko tulikuwa tunakuwa kama unamrege kujiki magati mzuri unamrege kujiki ngira kutesi habundi bundi tulikuwa kwa injili, tulikuwa kwa kazi ya Mungu, na mwenyewe alinikuta huko. Sasa walianza kuniita jina sasa, missionary, kwa sababu nimeenda. Mtu akianza kufanya kazi, anahubiri, watu wanaokoka, anaanza kuwalea, si ndio? Kemi zinaweza kama kizarani wengine. Sio? Wale ambao wanawachunga wataanza kumuita mchungaji, pastor. Soko sukuri. Sisi tutazidi kuita pastor. Tao watu tudafite ubusho. Tudafite utoraji. Niko sasa watu nduma. Tutarasoka ngo tuve no muri progress ngo tuje muyi. Ndizoza tubishi. Twitwirira kubishi. Tupore shuma. Mungu akubariki sana watumishi wa Bwana. Mwaka huu tumewaombea, tukawapatia jukumu na kuchunga kazi ya Mungu kama mchungaji. Sasa anabadilisha, leo anabadilisha ofisi. Leo anabadilisha ofisi, anaingia kwa ofisi nyingine. Sasa representative anakuwa overseer wa makanisa yake. Ni yeye ataangalia sasa wale wachungaji, atawaombea leo. Yeye sasa ndiye atakuwa kiongozi wao. Kwa sababu tayari amepakwa mafuta kutoka juu, iko ndani yake. Hakuna mafuta tutamwangia, lakini tunatangaza kwamba leo amepewa hiyo jukumu ya kuangalia makanisa haya. Na hii ni cheti tunataka kumpatia saa hii. Nipatie karamu.
Sasa ni mahali acha niwaite mabishop wako hapa tafadhali. Mabishop wako hapa, kujeni kupatia hii certificate. Sasa ni tunampatia jukumu, acha aendelee sasa afanye kazi ya kuombea. Ogere Imana amashyi cyane. Nanjye sindinda, reka nanjye nkoresha byibura iminota mikeya kugira ngo tuze gukora igikorwa cyo gushira bene data nabo mu nshingano. Ibyanditswe bibiri, hanyuma ndaza guhamagarira batatu maze gutambuka hano imbere tuze kugira icyo tuvuga. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5, ndaza gusoma no mu rwandiko rwa Petero rwa mbere ibice 5 umurongo wa mbere. Rwandiko igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5. Biravuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, kuko nabanaga na Mose ndiko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu nabarahiye ko kuko narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu waje Mose yagutegetse, tuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzaja hose. Amen. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere. Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa mbere. Rwandiko rwa Petero rwa mbere igice 5 umurongo wa mbere. Biravuze ngo aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko naje ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Yesu Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragire umukumbi w'Imana uwo muri mwe, mutawurinda kabahatwa, ahubwo muwurinda mubikunze, kuko Imana ishaka atari kubwo kwifuza indamubi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Kandi umwungeri mukuru, umutahiza mukuru naboneka. Bwana asifiwe. Kandi umutahiza, umwungeri mukuru nagaragara naboneka, ico gihe abungeri uyu murimo w'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nukuvuga ngo Imana bene data niyo yabanje kubizera, hanyuma natwe za kuducishamwe uwo murongo kugira ngo tuze gushira mu bikorwa iby'Imana yabahamagariye. Na atokuzwe. Hano dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Uyu ni umugaragu w'Imana. Imana yari ihayiheza amabwiriza, cyangwa se byitwa igice cyitwa ngo ihumure Imana iziha abantu yahamagaye. Igice cya Yosuwa kiza cyitwa ngo nihumure Imana iziha abihamagaye gukora umurimo. Amen. Bibiliya zitubwira ngo Mose
amaze gupfa aguye ku musozi wa Nebo mu irango rya Pisiga, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Uwo munsi baragenda ngo bamurira iminsi 30. Baragenda ngo bararira. Munsi wa 30 ngurangiye, Imana ngo iraza iza kwiyereka Yoshua, kuko Yoshua ngo yagendanaga na Mose, bajyanaga umunsi ku wundi, bagendanaga umunsi ku wundi. Ngo iraza iramubwira ngo umve Yoshua, umugaragu wanje Mose yarapfuye, none rero ni wewe nshizeho, ni wewe mpamagaye ngo ugende wambutse buno bwoko bwa Isirayeli ubajane mu gihugu cy'amasezerano, uzabageze muri Kanani. Yesu ahabwe icubahiro. Uzabajane ubageze muri Kanani. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira, iyo usomye n'inyigisho za Bibiliya zikatubwira ngo Yoshua ngo yibajije ibibazo byinshi cyane. Ariko yibaza ngo se bizagenda gute? Mugaragu wacu Mose yapfuye tudasezeranye, ntabwo yigeze ambwira ngo nzahera nzagarukira aha. Yagiye ntitwasuye kugaruka ku isezerana. Ico ni kibazo ca mbere Yoshua ngo yariko yibaza, ngo hayibaza ngo ese umurimo nzawukora gute, bizagenda gute? Ariko Imana ngo imuha igisubizo, iramubwira ngo Yoshua we, reka gutinya, uko nabanaga n'umugaragu wanje Mose niko nzabana nawe. Bwana Yesu asifiwe. Uko nabanaga nawe niko nzabana nawe. Umvereve mutima, uzohanga Imana amaso, Imana nayo izahanga umurimo wayo amaso. Sifa kwa Yesu. Uzahanga Imana amaso, wewe gusa akazi kawe no guhanga data amaso, tugahumaguze, uzohange data amaso, nawe nyiri murimo azawuhanga amaso, kuko Imana izayita ku murimo wayo kuruta umuntu wayo. Tuzamure data ubwiza, haleluya. Imana izayita ku murimo wayo kuruta uko yita ku muntu wayo. Imana ikunda umurimo wayo kuruta uko twebwe dukunda. Nukuvuga ngo twebwe duhange, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uko abagaragu baza bahanga shebuja amaso, niko natwe tugomba guhanga Imana amaso. Kuko changamoto nziza zibura murimo w'Imana kandi za Nairobi ni nyingi sana, ariko uzahanga Uwiteka amaso. Sifa kwa Yesu. Ko Imana yabanaga na Mose niko izabana nawe, kuko ndavugira hamwe na Mati murama muhaguruka ubunyine. Amen kandi cyane, haleluya. Ngo Yoshua ngo yari afite ikindi kibazo cya kabiri gikomeye ngo yibazaga, ngo yariko yibaza ngo ese igihugu nubwo twari twaragiciyemo tugitata cyagena ba Yoshua na ba Kalebu, nubwo twari twaragiciyemo, ariko tuzokibwirwa niki? Imipaka tuzoyibwirwa niki? Ni gute tuzamenya igihugu tugiye kuja kuragwa? Mana ngo yamubwira ngo Yoshua we, reka kugira ubwoba, wewe ndakubwiye ngo aho uzakandagiza ikirenge hose nzahaguha hakubere gakondo. Mureke gutinya, aho muzakandagiza ikirenge hose data azahabaheza habere gakondo, muhakora umurimo w'Imana. Sifa kwa Yesu. Tumutinye. Tuzamure data ubwiza gukora umwana. Yesu ahabwe icubahiro. Yoshua ngo yibaza ikibazo cya gatatu cyari gikomeye. Ikibazo cya gatatu ngo yibaje cyari gikomeye, ngo yaribajije ngo ese ko Abanaki, Abaferezi, Abayebusi ya myuka 7, iyo myuka 7 n'ubu iracyari hano, n'ubu iri hano muri Kenya, n'ubu iri hano muri Horebu, myuka 7 yahari, nzobigenza gute? Iyo ntambara nzoyirwana gute? Ariko yamubwira ngo yewe reka gutinya, je nonaha nzakubera umugaba. Sifa kwa Yesu. Mimi ni jemadari kubwa, nitakupigania. Yewe Imana izakurwanirira, Imana izabarwanirira, kandi tsinda Abaheti n'Abaferezi n'Abayebusi bose zabakwita hasi, kuko ni Imana yo kwizerwa. Sifa kwa Yesu. Twese tuvuge ngo haleluya. Ni Imana yo kwizerwa. Yari afite ikibazo cya kane gikomeye. Ikibazo cya kane ngo yari afite, yari kuvuga ngo none se kuhayumbwira kama kiri hakuno ya Yorodani, none bizagenda gute? Ni gute bizamera kugira ngo nzambuke Yorodani? Dore ko noneho iri kuwa ni wakati wa mafuriko, ngo cyari gihe cy'imyuzure ikomeye. Aravuga ngo se bizagenda gute kugira ngo mbashe kwambusa ubwoko bw'Imana? Biramubwira ngo Yoshua we, reka kugira ubwoba, ngo uzobwira abatamzi bagenda imbere, ngo bagenda imbere intambwe 2,000. Bashumba bene data mugiye kwinjira muri uyu murimo, muzagenda imbere y'umukumbi intambwe 2,000. Tiba bakabakandagire ngo bagende babavogera. Igihe cyose niba bakandagira bazabatesha intego. Amen. Ariko amuvugira ijambo
ngo nibakandagira muri Yorodani nubona ngo bikiye muri Yorodani hagati ngo Yorodani izacika ngo reka nkubwire Yorodani zaba zuzuye ariko kandi nimuzikandagazamwe ibirenge zose zizacika mu izina rya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Abakozi b'Imana bahura na Yorodani ariko nimuze mwikiramo kare kugira ngo Imana yigaragaze. Reka ndeke kukugenderera byabare byinshi. Haleluya. Iramubwira ngo umve Yesu wankubwire. Iramubwira ngo aya mategeko aya nguhaye ngo ntuyazayatatire ngo yaciye iburyo ngo cyangwa yaciye ibumoso. Ko muranyumva ibi byanditswe byera. Iyi niyo kataloge y'abana b'Imana. Niyi niyo constitution yacu. Niyo tuzatugenderaho. Ntimuzayica iburyo cyangwa ngo muyice ibumoso. Muzavuga ikirimwo muzatungwe n'ikirimwo. Bwana Yesu asifiwe. Muzatungwe n'ikirimwo. Musaza wacu ndagora yatubwiye ijambo rimwe rikomeye yarivuze. Ndagira ngo muzatungwe n'iri jambo. Aravuga ngo abantu benshi batunze Bibiliya. Ngo ariko batunzwe na Bibiliya ni bake. Abantu benshi dutunze Bibiliya ariko abatunzwe nayo ni minorite ni bake. Abantu benshi batunze ibitabo n'imifuko gusa niko muri zaribye ngo tumukaza mwitwaza gusa ibitabo gusa n'imifuko gusange twagagiriye dufite amasa uko haroko mbaye singuma kuba Sironi wa wundi uko bavuze ngo mbaye representative w'itorero sinari nsanzwe ndiwe hari ubundi mwanzirishi wiringiri uko haroko nabaye ariko ndakira ngo mbabwire ngo mutungwe n'ibi bintu. Bwana Yesu asifiwe. Ariko kandi kuri ijambo yavuze rirakomeye. Yesu ahabwe icubahiro. Ntimuzaca iburyo cyangwa ngo muce ibumoso. Kandi yaravuze ngo nugira igihe utayivugisha ngo nayo uzuza kuyivugisha kwihorera. Nugira igihe nimugenda mugabika mu kabati mutavugisha ibi uzushaka nawe kuja kuyivugisha igaceceka. Nimba hari ikintu kiza giceceka kwisi nabonye umunsi umwe iceceka ku mugabo umwe ari kuri Noel mu giterane gikomesha amasantre 3 yamiceceka yamavuga ngo Satani iranyaza ijambo birizi iceceka. Iyo wageze igihe utayivugisha iyo yageze igihe utayirebamwe iziceceka izituza. Ariko bene data ntimukaturishe. Nimba mushaka kumva Imana nimushaka kuzoza mutegera Imana nimushaka kuzoza mwumva Imana uko ivuga nimushaka kuzaza mwumva uko Imana iganira muza musoma ivyanditswe. Nushaka kuganiriza Imana muzofuka musenge. Niyo principe. Ushaka kumva Imana ikuvugisha uzosoma ivyanditswe. Nushaka kuvugisha Imana uzofuka musenge. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Soza Petro avuze ijambo rikomeye. Aravuze ngo ndabahuguza aya magambo ngo njewe ndi umukuru w'itorero ngo kandi muri abakuru w'itorero n'abangenzi banje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndabahuguza aya magambo. Avuga aha muri kino gice cyonyine yavuze 5 piliers yavuze inkingi zitanu umukozi w'Imana agomba kubashingiyeho. 5 piliers inkingi zitanu umukozi w'Imana agomba kubashingiyeho. Iya mbere yavuze ngo linda kundira Mungu. Sifa kwa Yesu. Murinde umukumbi w'Imana. Uw'Imana yabashiriye kuba barinzi. Paulo Luka Dr. Luka yaravyanditse ku gice cya 20 mu gitabo cyakozwe n'intumwa no murongo wa 28 aravuga ngo mwirinde ubwanyu ngo kandi murinde n'umukumbi uw'Imana yabashiriye kuba barinzi. Imana ibahaye kuba barinzi. Timugatuze timugasinzire timugahumaguze muzabe maso kubw'umukumbi. Bwana Yesu asifiwe. Murinde aravuze ngo nimara kuva hagati muri mwe ngo amasega aryana azaza yije umukumbi ngo kandi ntazawubabarira mube maso kubw'umukumbi ngo mubanze mwirinde ubwanyu ngo nimubana mubone kurinda umukumbi w'Imana yabashije kuba barinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kandi cyane haleluya. Umuhanuzi Habakuki yarabivuze neza ku gice cya 2 yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanje nzahagarara meze nk'izamu nzabinzamu nkomeze kumpagarara ku munara wanje ngo aho ndindira ngo kuzageza igihe Uwiteka. Sifa kwa Yesu. Oh haleluya. Nzakomeza ndangaguze mbaye ndinda nzaba maso kandi umve yemwe muzabe maso muhaye murinda hanze murinde n'imbere. Umwanya ni mugufi nari kubabwira kurinda hanze no kurinda imbere ariko murinde hanze mukeme muza mukema. Bwana Yesu atukuzwe. Amubwira pilier ya 2 aravuga ngo uragire umukumbi mwaba paseri mwe muragire umukumbi w'Imana. Nimuzoza mubona hano hakunye mutujana handi nimubona aho twagiye muje gushaka yandi masoko nimubona amasoko yakami mutujana handi nimwebwe duhaye iyo nkoni ngo muza mumenya aho muturagiza muza mumenya aho muturagira mumenye uburyo muducura mumenye uburyo mutwahura.
Oh, tuzamure data ubwiza. Haleluya. Muzaragira umukumbi w'Imana, uw'Imana ibashiriyeho muwuragire. Haleluya. Kandi tuvuge ngo haleluya. Piliye ya gatatu. Muzayobore, gutwara, gutegeka, autorité spirituelle. Kuri none tuzotakuba kuko Imana yaguhaye autorité spirituelle. Komeye. Umuntu uko nyir'ubwatera abicayemo. Ndavugiye uzobwira nyir'ubwatera abicayemo. Kahoza mubwira nyir'ubwato aburi. Umuyaga uzazuza uze ariko nyir'ubwato abwicayemo. Sifa kwa Yesu. Nyir'ubwato abwicayemo. Nyiri bwato aburimo, nyiri murima urimo. Ukaza wiri kujya guhamagara ngo musisi uzuhamagara nyiri murima, uzuhamagara nyiri bwato. Ubwire ngo ubwato nari mpagazemo hano umuyaga waje, umuhengeri waje. None turabigenza gute? Nyiri bwato azakaguruka. Ngo yarakagurusara avuga ngo tetwa. Bibiliya igifaransa ivuga ngo tetwa. Biravuze ngo yabwiye umuyaga ngo arabwira ngo tetwa ziba. Wa nyanja we, wa muyaga we. Nyiri bwato. Oh, haleluya. Nyiri bwato azahaguruka akabwira ubwato akabwira ngo wewe wa muyaga we tuza, nawe wa nyanja we gira amahoro. Nyiri bwato abwicayemo fase. Nyiri bwato abwicayemo. Nyiri bwato burimo. Usuzumubwira ngo data we muyaga wawe mwinshi. Muri zimwe ndirimbo z'agakiza aravuze ngo nubwo umurabuhari nubwo n'umuyaga uhari ngo ariko nawe tegere kunkomera. Yesu ahabwe icubahiro. Data nahabwe icubahiro. Reka mbasabe bahatambuke hano. Mutambuke hano imbere. N'abadamu banyu baraza guhagarara nyuma yanyu. Uwatume mapema sana na wengi kati mchana saya Bwana Yesu, Bwana Yesu twako uwatu watenda kazi wakusanye miganda. Uburenganzira kero wabubonye, ariko kubera impamvu z'umwanya reka tubikore byose. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kuwauliza maneno machache ili tuweze kuendelea. Amen. Tutaanza na ingira hino wa. Mumuheze mikrofoni. Nitaweza kuulizia maswali matatu kisha utakuja kula kiapo hii ili tuweze kuendelea. Mutima François, ninataka kukuuliza neno la kwanza. Je, unaitika huu ni mwito uliotoka juu mbinguni? Ndiyo. Nasema kwa sauti kubwa avec confidence. Ndiyo. Asante sana. Anaitika kuwa sio mwito wa Pastor Sirone ambaye amempea, ni mwito kutoka mbinguni. Si hivyo? Swali la pili. Je, utakubali kufanya kazi ya Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa kwako? Ndiyo. Asante sana. Acha niulize swali la tatu. Maswali yalikuwa matano, acha niulize la tatu tu na la mwisho. Amen. Kandi twese tuvuge ngo amen. Kama vamugu weneza haleluya. Swali la tatu. Je, utaheshimu uongozi wa kanisa na idara zote za kanisa? Ndiyo. Naho biri mu gupfira. Umuntu ari mu kubwira nyine bapfa kumubwira ngo bamurambiseho gutyo. Akamavuga ngo mbaye kaganga. Ni kuendelea kuheshimu uongozi wa kanisa. Sababu leo kuna uongozi ambaye umekupea madaraka hayo. Acha tuweze kumpea kiapo hii. Atachukua msaidizi wake, atakuja hapa
kuja utakuja kumsaidia Mike. Hivyo. Tasoma kwa sauti kuu. Zamura Biblia mu kuboko kw'iburyo. Hivyo. Mimi Mwegereze fungura. Fungura neza. Mimi Mutima Francois naapa mbele ya watumishi wa Mungu na mbele ya washirika wote, nitakuwa mtumishi mtifu na mwaminifu kwa watu, kwa mwito wa kazi yake na Mungu. Nitalinda na kutunza siri zote za Mungu, siri zote za kanisa, za siri zote za washirika wote. Nitafanya kazi ya Mungu katika nitafanya kazi ya Mungu wakati unaofaa kwangu na wakati usiofaa kwangu. Nitalitetea neno la Mungu na kanisa lake. Sitakuwa adui wa kanisa. Nitakuwa mwaminifu kwa watoleo na kwa kazi ya Bwana. Nitahudumia kanisa kwa roho yangu yote. Nitaheshimu uongozi wote wa kanisa. Nitafanya kazi ya Mungu ipasavyo mchungaji. Nitatoa maisha yangu yote kwa kazi ya Mungu. Nitanyenyekea katika maisha ya kazi ya Mungu. Nitaheshimu yote nimeapa. Mungu unisaidie. Acha tuweze kushangilia Bwana kwa makofi. Mungu unasaidia. Mungu atakusaidia kwa kazi Bwana. Makujana ku ruhande. Acha tuweze kuendelea na Sergo Mathieu. Yeye ni mara ya kwanza yake kuingia katika ofisi hii ya kichungaji. Acha niweze kumuuliza maswali matatu mane hivi akiweza kujibu. Je, unakubali kuwa huu ni mwito uliotoka juu mbinguni? Ndio. Je, swali la pili, utaweza kufanya kazi ya Mungu wakati unaofaa kwako na wakati usiofaa? Ndio, nitaweza. Maswali heshimu uongozi wa kanisa na viongozi wote vya kanisa? Ndio, nitatii viongozi na ngazi zote za kanisa. Acha aweze kula kiapo hii. Mkono juu ule kwa saidia. Mimi Sergo Sekunzi Mathieu naapa mbele ya watumishi wa Mungu na mbele ya washirika wote, nitakuwa mtumishi mtiifu. Nitakuwa mtumishi mtiifu na mwaminifu kwa wito wa kazi yake Mungu. Nitalinda na kutunza siri zote za Mungu, siri zote za kanisa, siri zote za washirika wote. Nitafanya kazi ya Mungu kwa wakati unaofaa kwangu na wakati usiofaa kwangu. Nitalitetea neno la Mungu na kanisa lake. Sitakuwa adui wa kanisa. Nitakuwa mwaminifu kwa matoleo na kwa kazi ya Bwana. Nitahudumu
kanisa kwa roho yangu yote. Taheshimu uongozi wote wa kanisa. Nitafanya kazi ya Mungu ipasavyo mchungaji. Nitatoa maisha yangu yote kwa kazi ya Mungu. Nitanyenyekea katika maisha ya kazi ya Mungu. Nitaheshimu yote nimeapa. Ee Mungu unisaidie. Shangilia Bwana kwa makofi. Amen. Ariko hariho agasitari gakomeye bene da. Hariho agasitari gakomeye. Nitatoa maisha yangu yote kwa ajili ya neno la Mungu ili niweze kulitetea. Murabizi byiringiro ese ni hahandi wadushakiye ikijijiri uzabajane. Wasiogope, peleka wote wawili huko. Bwana Yesu asifiwe. Acha niweze kuuliza Nyantungane Francine neno mawili ili tuweze kuendelea. Mpe kipaza sauti. Nitakuulizia neno mbili. Sitauliza matatu, ni mawili. Je, utaweza kumsaidia mtumishi wa Mungu Reverend Mutima François kufanya kazi ya Mungu? Sema na sauti kubwa. Anasema ataweza kumsaidia. Je, hautaweza kuwa kikwazo wala kumzuia kufanya kazi ya Mungu usiku kama vile mchana? Ndiyo. Asante sana. Asa niweze kumuulizia Nyamugisha. Nitauliza maneno mawili. Je, tafadhali. Tuweze kutulia. Mutuze nyabona. Mutuze ko turumva abantu babavuga, abantu ni batuze. Mutuze. Nitaulizia maneno mawili. Je, utaweza kumsaidia Serogo Sekunzi kufanya kazi ya Mungu? Ndiyo. Hautaweza kumuzuia na kuwa kikwazo wakati atakapo tuzatubahamagara nijoro. Rimwe na rimwe tukabahamagara saa 6 z'ijoro bakamubwira ngo hari intama yavunitse cyangwa yarwaye akagenda mu ijoro. Je, utamusaidia kwa kazi hiyo na utamukubalia kwa kazi hiyo? Ndiyo. Asante sana. Acha tusangilie Bwana kwa makofi. Deacon mtuletee mahali ambapo watakuja. Acha niweze kusi ma reverend wote waweze kupita mbele. Tuombee kwanza reverend, kisha tukumwombea pastor nyuma. Ma reverend wote mpite mbele. Wachungaji, ma reverend wale ambao wameweza kuombewa kuwa ma reverend na bishop wetu, muweze kupita mbele ili tuweze kuendelea. Acha tuweze Munaona muzi mpamvu tutabapfukamishije hano bombi ko murayimenya. Uyu niwe tugiye gusengera, uyu ni umufasha wibuzo umufasha kuri uwo murimo, dora mufasha kubitugu. Muza mumenye bigenzerezwa mu nzu y'Imana. Ejo Nyantungane yobyuka avuga ngo ndirevera. Acha tuweze kumsikia mchungaji Reverend Jared aweze kupanza kisauti. Sisi wote tukiomba atakuja kupanza sauti. Sote tukisaidiana kwa kuomba. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana aliyomtoa ili atoe uhai wake kwa ajili ya maisha yetu, tunasimama mbele hapa tukiwa shahidi ili mtumishi wako Mutima ambaye amewekwa wakfu kwa siku ya leo, tunamwombea Roho Mtakatifu apate kumshukia na kumwezesha katika kazi hii. Asante wewe kwa sababu utakuwa tumaini lake. Asante kwa sababu wewe utakuwa nguvu zake. Asante kwa sababu wewe utakuwa furaha yake. Mchana na usiku utakuwa tegemeo lake.
Neno lako lipate kuwa ngao katika maisha yake yote. Umsaidie katika jukumu hizi. Mungu, bila wewe hawezi. Kwa sababu ulimuita Musa, ukaenda pamoja naye ukamfundisha. Ulisema kwamba nitafundisha kinywa chako yale ambayo utakayoyasema. Naomba kwamba Mungu ufundishe kinywa chake, umupe hekima, umupe ushujaa katika neno lako, katika kazi yako Mungu. Asante kwa sababu wewe utamwezesha katika mambo yote. Asante kwa sababu utakuwa tegemeo lake. Wakati atakapokuita, utakuwa unamuitika, utamsikia, utamlinda, utamuhifadhi. Asante kwa sababu utakuwa tegemeo lake kila siku, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Ataweza nyuma. Acha tuweze kumuita Matia aweze kupita hapa mbele. Mbele. Bishop Moise. Mwami Yesu, duciye bugufi kugira ngo iki gikorwa watangije ari we nyiraco nyiri umurimo, kugira ngo bashe kumubashisha, niko ijambo ryatubwiye. Twenyine ntitwashobora, kubera ko uzohamagara utabizi kandi atazi n'icyo azakora, hanyuma ukamwigisha icyo azakora mu gihe cyawe. Mwene data, uzamwambika imbaraga. Uyu murimo ahamagariwe gukora, ntiyibwire ko byoroshye, ntiyibwire ko ari ibintu azoza atekereza agakora uko yumva, ahubwo reka akorere munsi y'ikiganza cyawe ku manywa na nijoro. Uzamukoresha imirimo n'ibitangaza, kandi uzamube hafi, ndetse n'umuryango we, umudamu we n'abana, uzabahe kumushigikira mu bikorwa byose. Urakoze data yuko uzamuba hafi, ndetse n'umukumbi azayobora. Mwami Yesu Kristo, uzabaho urukundo no gukundana no kuzayoborana muri uno murimo. Urakoze data kubikoze ni mu izina rya Yesu. Amen. Kabla wachungaji wangali hapa, acha niweze kumsihi mchungaji Reverend Maruba ataweza kupita mbele aweze kumuvika taji. Tamboka François. Iyi ni cor pastorale tukwambitse tugusabira kugira ngo Imana izabigufashemo imirimo yose ushinzwe. Ntukirebe ijambo ry'Imana ryakubwiye, ahubwo uzahange Imana amaso, nayo izabigushoboza. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. 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 Barikiwe sana. Pastor Mathieu pita mbele. Reverend Mutima François pita mbele, uweze kumuvika kola hii. Haleluya, haleluya, haleluya. Kusudi tuendelee, nongera kusaba abakozi b'Imana basubiye inyuma guteya, nongera kubahamagare. Reka tuza kubikora ibintu ngibi, reka babari babanze baze. Bienvenue muri ubu ripita mbere. Ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko Paulo yandikiye ab'Efeso, biravuga ngo bamwe yabagize intumwa ze, abandi abagira abahanuzi, abandi abagira abungeri, abandi abagira ababwiriza ubutumwa bwiza, abandi abagira abarimu ndetse n'abigisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndagira ngo nongere kubwire, nubwo twavuganye byinshi, nubwo mu nyigisho yigize byinshi, kubera impamvu z'umwanya, ndagira ngo kubwire misiyo guhamagara yo kuza gukora. Misiyo ni uku evangelize.
kandi biravuga ngo bavuga ubutumwa ngo bazamera kujya kwa mashine katibirari ko muranyumva umuvuga ubutumwa agereranywa na mashine katibirari ya yindi zindi ntabwo tugutumye hano tugutumye mu mushike. Bwana Yesu asifiwe. Mu mushike ugenda izohura iriya naho niho mashine yawe ugiye gukorera iriya uje kuzana abantu kuri Yesu numara bazanire dore uzanire mwumwe iri hano nawe yigishe ahe. Bwana Yesu atukuzwe. Ejo tutatanga kurwanya mikrofone hano ariko ndakuzi. Bwana Yesu atukuzwe. Wakati unaofaa na wakati usiofaa. Basa bagenda mu mvura, bakagenda mu muyaga, bakagenda mu muyaga mwinshi, bakagenda mu mvura. Hari imiyaga itatu abavuga ubutumwa baza bahura nayo. Imiyaga itatu ikomeye usanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Bavuga ubutumwa baza bahura nayo. Umuyaga wa mbere baza wita ngo ni umuyaga witwa Ruhuhuma. Umuyaga wa Ruhuhuma ni umuyaga nguzi utuma inkuge cyangwa se ubwato butabasha neza gufata direction ubwato ugatangira mu guhema ukazogendera mu kigari ukazabugenda muhema buri hejuru. Ariko bavuga ubutumwa beza ngo Pawulo ariko babwira ngo yemwe bene data ngo nimureke tugende tuze kureba aho twokwigema muze turebe aho twogema umuyaga muzotubwira aho twatwisha umuyaga. Bwana Yesu atukuzwe. Musubira itora aho twisha umuyaga. Umuyaga wa kabiri ni ariko ngo ni umuyaga w'isari ngo bareko barekura imbare kura n'inanga neza zikaza zinanirwa kwika neza kubera isayo nyinshi ariko Imana izakurinda isayo. Haleluya. Kandi cyane haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Zatumye Pawulo abwira abantu bari bagendanye mu bwato ngo arabwira abari abasirikare bagera kuri 270 bose ngo bari bamushoreye bavuze ngo muzamushya neza muzamugeze kwa Kaisari kandi muzahamugeze iki amahoro. Ngo yaramaze kuvuga ibintu bikomeye mu butumwa, ngo yaramaze kuvuga ibintu bikomeye imbere ya Kristo n'imbere y'umwami Agripa wari yazanye n'amushikiwe Antonete ngo baje imbere y'amategeko ngo ari kubaza rwari rufite kuza gusoma Kristo. Ko ndavuga ejo mu butumwa rwari rufite kuza gusoma uwitwa Kristo. Ko muranyumva? Ariko Agripa akaba yavuye i Roma na waraza. Ko muranyumva? Ngo amare kuza aje i Roma none avuye i Roma araza ngo bari gushika imbere ya Kristo bahagarika Pawulo ngo bamuhagarika ngo Pawulo ababwira identite Pawulo arabibwira. Bwana Yesu asifiwe. Ngo murabizi uko nahoze imbere yabo hano muri Yerusalemu muzi uko nahabaye muzi uko nahoze. Bwana Yesu asifiwe. Ngo nahoze meze kiki ngo jewe ubwanje nari umuntu ngo w'inyangamugayo ku mategeko y'abafarisayo nari inyangamugayo narayizi. Ikigira kabiri ngo jewe uyu muhaye mubona Pawulo ngo n'umuheburayo w'abaheburayo ngo abantu bose ngo baba attentif ngo bumvishije avuze mu Heburayo bose ngo baraba ngo twashe kumva icyo Pawulo agiye kuza kuvuga. Mwabwira ngo muri magirwa wewe Ana na Kayafa batazi ngaho zawe simwe mwari mwarampaye ordonnance simwe mwampaye inzandiko zo kugenda mfata abakristo ngo kabakurubana kabazana mu nzu z'Imana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uzovuga kubera ubutumwa bwiza ntabwo ari umunyenga. Bwana Yesu atukuzwe. Amaze Pawulo avuga ibintu bikomeye arabamara kuba umunsi Stefano we usibye kwitatu bikomeye bizabaye kandi vuga ni masozi. Amen. Kandi cyane tuvuge ngo haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo wa munsi ngo nerekeza ku cyo cyenda kitazunzurwa wa munsi mpaye nerekeza Damasco ubwo nari Damasco ngo naje kandi ngo nari njamwe na mission imwe yo kuza gufata abantu b'i Damasco ngo nkabazana ngo baze kugirirwa nabi nabo bafungwe. Ngo ariko kiyangenda ngo numvizwe rintumbura yambira ngo Sauli unenganyiriza iki ngo nitaba ngo ndavuga ngo wewe unanibwa urinde Imana ngo ndipayendenganya urinde Imana. Haleluya. Biravuga ngo Pawulo yari yibutse ibintu bitatu bikomeye. Icambere ngo yibutse ngo ijwi Stefano yavugiye imbere amahuzu bari bayafashe ngo baraza bayarambika imbere ya Pawulo kubirenge vyiwe. Ngo Pawulo yibuka ijambo ngo Stefano yavuze ngo ayivugira imbere y'abari bamutera amabuye ngo aravuga ijambo yasubiye mu jambo rya Yesu ngo arabangoma
wababarira kuko batazi icyo bakora. Sifa kwa Yesu. Ngo avuga yibuka irindi jambo rya kabiri ngo yibuka uburyo mu maso ha Stefano ngo habashe kurabagirana muri iyo saa. Icya gatatu ngo yibuka ijwi Stefano yavugiyeho ngo yavuze ngo ndamubonye ijuru rakinguse neza, ndamubonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Comment biblique zazivuga ngo kugeza uwo munsi ahaguruka ku Stefano n'ubu ntaricara. Sifa kwa Yesu. Tuzamure na tubwiriza sifa kwa Yesu. Bado hajuka. Yesu arashikira ahagaze. Anidufashe kandi Imana iduheze umugisha. Amen. Wachungaji wote, mapasta, mareverend bishop, muweze kupita mbele. Tunataka kuvuga vitu zishi. Ili mbele kwa. Mapastas wote waweze kupita mbele. Uwatume mapema sana na wengine kati mchana hata saa ya magharibi ite wapo Bwana Yesu, Bwana Yesu twakuomba uwatume watendaka wakusanye miganda yote kwa Yesu Mwokozi. Reverend Jaco, unaweza kutuongoza kwa maombi. Uhoraho Mana yacu Yesu, turagushimira kuko ari wowe nyir'umurimo, ni nawe ubwawe uza wihamagarira aho ushaka gukoresha mu gihe runaka. Uyu umugaragu wawe upfukamye imbere y'ibiteraniro atapfukamishijwe n'ikindi ariko ari ikimenyetso cyo guca bugufi cy'umurimo umuhamagariye kuza gukora. Bana turasaba kugira ngo wowe nyir'umurimo ni nawe wowe uzi imbaraga zigomba gukora muri uno murimo. Turamusabiye rero kumwuzuze imbaraga z'umwuka wera zizamushoboza rwose kugira ngo ijambo azavuga rizabe rifite ubutware n'ubushobozi, rizabashe guhindura imitima y'abantu, rizabashe kurereshereza benshi mu gusanga wowe Kristo. Ijwi ryiwe rizabere nk'irya Yohana wavugaga ibihumbi by'abantu bikiruka bimusanga. Mwami Mana yanjye, bamara bakizera bakabwirwa ubutumwa bwiza. Nuko rero tumusabiye izo mbaraga ngo barizo zakorana nawe kugira ngo ahazahagarara rwose arangurura imitima y'abantu izakwakire, ubugingo bw'abantu buzaguhishurirwe. Data uzasoze icyo wabuze, uravuga ngo nimugende dore ndi kumwe namwe. Urakoze Data yuko uzabikora kandi uzabisohoza. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubisenze. Amen. Wasawe Mungu sisi katoya tu, tunataka kumaliza ni dakika 5 tu kwa madikoni. Acha niweze kuita madikoni, niweze kuita mbele. Dikoni. Ntabwo turi buvuge ibintu byinshi, twamaze kuvuga aya makuru yose kana bose. Petro avuga ijambo kabukiza intumwa ibice 6 hariya ku mirongo yaho gutangira ngo itorero ry'Imana rimaze kugwira, itorero ry'Imana rimaze kunguka abakizwa. Ngo baravuga ngo batoranye hagati muri twe abantu ngo bafite kalite zigera kuri 7. Kalite ya mbere ngo ni abantu bazuye umwuka w'Imana. Bari none niba mutagaza mu muzi gukomeza kuzuza umwuka w'Imana. Icya kabiri ngo bazabana abantu bafite iki ubwenge. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama mwana bali yako ni nabo nuko
bazaba ari abantu ngo mushakishe hagati muri bo, nibo bantu bonyine Bibiliya yavuze ngo babanze basuzumwe, babanze barebwe, babanze bashirwe muri ese, mubasuzume nimubona bakwiriye mubone kubashira ku mirimo. Bwana Yesu asifiwe. Bene data n'abandi, inyigisho twarazibahaye murazifite n'umurimo w'Imana mu buzima bw'Imana gukora. Mugende mutazuzura umwuka w'ubwenge, umwuka wo kumenya, umwuka wo guhishurirwa, umwuka ukurobanura. Musa mumenya umudiyakoni navuga ngo avizaje ziwe inyigisho zivuga ngo umudiyakoni mu maso y'umudiyakoni hagomba kumenya uko abandi bantu baba bavuga batavuze. Murayoba agomba kuba kumenya no kugenzura uko umurimo w'Imana uhakorwa, uko inzu y'Imana ihagaze, uko ihayimera, nibo baza badutanga hano, nibo bagomba no kuhava bwa nyuma. Muzaza mudutanga mu materaniro tuyabasigemo, mugomba kuza gusigara mu materaniro, muza mutubanziriza munasigare. Reka mbasabe mwike hasi mufukame, mufukame abakozi b'Imana mwongere kandi mugaruke dusoze gahunda, mwongere mugaruke rwose. Mwongere mugaruke, mwongere mugaruke. Moto nishi wa Mungu. Mwongere mugaruke, mwongere mugaruke. Tugiye kuza kusabira bano bantu umugisha, acha niweze kumsihi mchungaji Manase aweze kupita mbele, aweze kusaidia kuomba. Senge Mana yera y'ubuntu, Mana y'ineza, Mana y'ubushobozi, Mana y'imbaraga, Mana y'itorero, Mana y'urukundo. Turagushimiye kuko iri guhamagara kugeza n'ubu bisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake, icyaza bamuhamagarira n'abandi benshi. Aba rero tubasabiye umwuka w'ubwenge abamanukire, umwuka w'ubushishozi abamanukire, ubunyangamugayo buze muri bo, ubahe gukorana umwete kugira ngo bazagorore ubwami bwawe Yesu. Ni wewe watoranije kuko uyu murimo uba mu itorero ryawe, none uyu munsi bawutoranijweho kugira ngo bawukore. Mana yera bahe imbaraga, kandi bahe imbaraga z'ikizu, bitera amababa baguruke, bagire kwizera guhanitse, bamenye gutunganya ibyo mu nzu yawe, bamenye abapfakazi, bamenye imfubyi, bamenye abakene, bamenye igikenewe. Ibyo byose mwami Yesu nubibagezaho umurimo wawe uzatungana. Turabizi neza ko kubitayeho, ariko cyane cyane ku murimo wawe urabaheza kubaha no guca bugufi, kandi imbaraga zisabe amaboko yacu asabye mu bwami bwawe zibamanukire, bajya bakubona ku manywa n'ijoro, cyakagire ubwo kubura niba kwambaza batabare. Kandi Yesu Kristo mwana w'Imana ukomeze kubana nabo muri Amen. Amen. Bado wachungaji bagihagaze hano, aba bose basengewe nabo bahagaze hariya. Reka tuzaduhamagara umwe kugira ngo tumuheze certificate. Pase Revera Mutima kuja, naweza kusaini hapa mara moja. Saini hapa. Mchungaji Kiruhura, karibu, acha aweze kutusaidia kupeana gift hii sote tukiambatana. Karibuni. Pastor Mathieu, karibuni.
Reverend Yagai, karibu. Daud Kiza, karibu. Yicaye rugomera kujya araje naze wenda mukara kazi yajaisha kazi kararangira sana Melody. Sasa shauko karibu. Vincent. Mchungaji Mtamuka. Asante sana, mnaweza kurudi nafasi. Tunapofika tamati ya mkutano wetu, kugira ngo mbere yuko tuza gusoza tugeze ku mwanya w'ikambere ari buracari Yesu ashimwe. Twahagaze hano abamama bo muri Hore dushima Imana nyir'umurimo, Imana nyir'itorero iza irinda umurimo wayo. Turibuka dutangira Hore twatangiye turi abantu bake cyane, ariko Imana igakomeza ikatubwira ngo izazamura umurimo wayo. Rero Imana ihabwa icyubahiro kubera kuko ariyo nyir'itorero, ariyo nyir'umurimo, kubera ko aho yadukuye n'aho itugejeje turabishima Imana. Imana ishimwe. Imana yakomeje kubana natwe, Imana yaratuguye mu buryo bwose bw'itorero, Imana ikomeje kurinda itorero ryayo. Imana ishimwe rero kuko yongeye abakozi bayo mu murimo wayo, kuko bakomeje baririmbira iriya ndirimbo. Turishimye rero nk'abamama ba Horebu, natwe duhagaze hano gushigikira aba batowe cyangwa bahawe inshingano zo gukora umurimo w'Imana. Turavuze ngo natwe turi kumwe nabo, tubari inyuma, natwe tuzabashigikira mu mirimo yose
bazakora nk'abamama bo muri iri torero ntabwo tuzabaganira umurimo wose bazakora natwe tubari inyuma rero dufite gift twafungiye abapasiteri bacu bumvishije uko babasengeye Imana ibakura Revera Imana yamukuye mu cyicaro yari arimo yamushize mu kindi pasiteri yamukuye mu cyicaro yari arimo imushira mu kindi Matiya nawe yamukuye mu cyicaro yari arimo imushira mu kindi rero abone bigire hino hari gift twabafungiye yerekana kuko tubashigikiye tubari inyuma umurimo wose bazakora natwe turi kumwe nabo Imana ihabwa icyubahiro bifotoza urubyiruko komite y'urubyiruko nabo babe baza kugira ngo batanditse nabo babishime byabo komite y'urubyiruko komite y'urubyiruko ntabwo tuvuga byinshi kuko amasaha yarangiye kumwe na perezida w'urubyiruko wabicikanye ndetse na mwene data Jabo reka tubasabe bigira imbere tubahe impano ikimenyetso kigaragaza ko twabashigikiye kandi turi kumwe nabo mu nyungushi urubyiruko Imana n'umugisha barangiza kwifotoza dusabe abanyamasengesho n'umurego nabo bambwiye ko bifuza gushima Imana abanyamasengesho abari imbere bo muri murego niyobute komite abantu muri gusohoka babateguriye na soda turi busangire nyuma y'igiciro turi busangire kandi dufite n'igitaramo muri kugenda turashima Imana ko tugeze ku isi mwiza wabavanye babishimwe cyane rero tubategura impano k'abanyamasengesho tuvuga byinshi abaremera abayobozi ababahaye inshingano rero icyo tubifuriza ubushobozi mu mirimo bahamagariye gukora kandi natwe nk'abakristo tuzakomeza kubangukire muri uwo murimo ndasaba bene data ntibaze kudatanga muri aho abandi nabo bavuye gutaha mwihute kubera kuko bakureba Revera avuye gusengera tabuke katurari Revera ugeze abantu Pasteur Mathieu Evangeliste bienvenue. Diakoni Ngabo, abo bose tubana mu itsinda ry'abanyamasengesho mwana baye poromosiyo ngo turasengana
Diakoni Kamarisa yasohotse nanone beza yasohotse niwe bavuga perezida byose Revera twifuje ko mwese impano k'abanyamasengesho representa niwe muyobozi wacu mukuru Kamarisa nanone naze kina mama na tamu murakoze imana wese umugisha reka sabe abashumba tegeye gatoya dusigaje umuntu uhagarariye itorero ntabwo twese twavuga uwo mwanya ntitwawubona ariko hari umwe abakristo batoranyije kuvuga ku mwanya wabo usabe muzehe uhagarariye ishami ry'iterambere umwe umwanya nawe yakwicara tugezaho reka ukomeze dupfuse naje nsabe babiri baje kubatikajya gukora umurimo bashinzwe amadepartement yose y'itorero baje gutambuka kugira ngo gukora igikorwa mugire ituze reka usabe umushumba wacu usa nkaho yahawe inshingano zo gurepresenta haguruke mufasha uwahawe inshingano tubanje gushima imana se w'umwami wacu Yesu Kristo kuko yabanye natwe itorero rya Horebu Pentecoste Church kuva ritangiye ryatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015 rikaba rigejeje uno munsi wa none imana ikibyitiza kurikoresha umurimo wayo imana yakoze ibyo turayishimiye twongeye gushima imana kuko imana yagiye itwongera uko bwije n'uko bukeye twatangije turi bake ariko kuri uno munsi turagira kuba babarikwa 430 birenga uwo n'umurimo imana yakoze kuri ubwo tukaba twongeye gushima imana yuko imana yakoresheje abashumba bacu ikoresha amadepartema n'abakristo muri rusange tukaba tugeze kuri kino gikorwa cy'uno munsi wa none imana ibishoboje turayishimiye rero
mu izina rya bagenzi banje bahagarariye amadepartema, mu izina ry'abakozi mushumba wacu mwari musangiye umurimo wo gukorera Imana, mu izina ry'abakristu bose muri rusange uhereye ku mukuru ukageza ku muto, barabashimiye bashumba beza. Twabanye namwe, twakoranye umurimo w'Imana, mwagaragaje urukundo kuri twebwe, mwaturagiye ku manywa na nijoro. Ku manywa izuba ryarabishe, nijoro imbeho yarabishe, mwahuye n'umwijima. Ni ukuvuga ngo intama zanyu izo mwasindagije mukabasha kuzihanganisha, mukabasha kuzivura, zose ziravuze ngo bashumba beza barabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaduhere umugisha. Rero muhawe izindi nshingano mu buryo mwimuriwe mu yindi ntera, ariko nanone rekomandasiyo y'abakristu muri rusange baravuga ati nanone ziracari intama zawe. Mushumba mwiza, uko wahoraga ubana nazo, nanone ukomeze ubane nazo, ntukazitererane, ntukazisige, aho uzaja hose uzabe uri kumwe nazo. Rero tukaba tugushimiye ku mirimo wakoreye intama, ahasigaye y'iyi mpano bakugeneye.
Sana.